स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा र आज हामी यासी 2059 को अनिवार्य विज्ञानको सम्म कको 11वटा प्रश्न या 15वटा प्रश्नको जवाफ छोटोमा हेर्न जाँदैछौँ र प्रश्न नम्बर एमा छ वा एमा छ भने चन्द्रमाको सतहमा जीको मान कति हुन्छ जी भन्नाले ग्राभिटी मान्नुपर्छ वाट इज द भ्यालु अफ जी अन द सर्फेस अफ द मुन Radiation due to gravity on the surface of moon is approximately 1.625 ms per second है अनि हेर हजुरहरूको बीमा जाँदाखेरि राइट पास्कल ल भन्छ पास्कल लको एन्सर छ पास्कल ल से द्याट प्रेसर एप्लाइड टु एन इनक्लोज फ्लुइड विल बी ट्रान्समिटेड विदाउट अ चेन्ज इन म्याग्निट्युड टु एभ्री पोइन्ट अन द फ्लुइड and on the wall of the container the pressure at any point in the fluid is equal in all direction र अब हामी जाँदैछौँ सी प्रश्नमा है which type of voltage is transferred by a transformer transformerले कस्तो voltage transfer गर्छ a transformer is a transformer is used to transfer alternating voltage AC it works on the principle of electromagnetic induction and can either step up increase or step down decrease the voltage level of an alternating current transformer do not work with direct current okay र अब हामी डीमा जानेछौँ in which group of periodic table do beryllium and calcium लाई beryllium भनेको BE भयो calcium भने CA भयो अनि यो both lie in group T group 2 मा चाहिँ यो lie गर्छ है beryllium and calcium both lie in group 2 of periodic table this group is also known as alkyne earth metal अनि प्रश्न नम्बर E मा जाम which one is negative catalyst in the preparation of oxygen in the preparation of oxygen dioxide of MnO2 is used as a negative catalyst what is the cross अब याफमा जाम what is the cross between parents of a single pair of contrasting character called the cross between parent of a single pair of contrasting character is called a monohybrid cross okay and what is the percentage of plasma and blood cell in human body the percentage of plasma 55% and blood cell 46% in human body हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ प्लाज्मा 55% हुन्छ रगतमा भने ब्लड सेल चाहिँ 45% हुन्छ मिस्टेक भएछ म सच्याइदिन्छु है दाजु मिस्टेक भएछ 45% है नझुकिनु होला है 45% हो अनि कुनै ग्रन्थलाई अनि अब जी यादमा जाऊ which gland control the function of other gland the pituitary gland control the function of other gland pituitary gland ले चाहिँ सबै ग्ल्यान्डको कामहरू कन्ट्रोल गर्छ है हजुरहरूले यो झुकिनु भएन यिनीहरू चिज साधारण चिजहरू राम्रोसँग याद गर्नु सिम्पल छ बुझ्ने हो भने है राइट द नेम अफ केमिकल पोल्युटेन्ट वान इक्जाम्पल अफ केमिकल पोल्युटेन्ट इज कार्बन मोनोअक्साइड है कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ केमिकल पोल्युटेन्ट हो है लास्टै नै टेरै नै अनि जेमा जाउँ व्हाट इज द सेप अफ अर्बिट अफ कोमेट The shape of orbit of comet is typically elliptical. However, comet can have highly elongated or essentially elliptical orbit, meaning that they can come very close to the sun at one point and travel far out into space at another point. And define energy saving के को question छ हाम्रो energy saving refers to the practice of using less energy to perform the some tasks or function. It involves adapting method, technique, and behavior that reduce energy consumption, leading to lower energy bill, decrease environment impact, and conservation of resources. Example includes using energy efficiency appliances and installing building or switching off unused device. अब यादमा जाऊँ what is the specific heat capacity of water? The specific heat capacity of water is 4 joules per gram per degree Celsius. This means it takes 4.18 joules of energy to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Right? And what is the main core of copper? The main core of copper is chalcopyrite. Right? CuFeS2 भन्छ है and it is the most important copper bearing mineral and it is commonly used found in copper deposit है अब यहाँमा चाहिँ वाट इज द मेजर फङ्सन अफ ड्रोन मिल भनेको चाहिँ हजुरले सिम्पल्ली भन्दाखेरि चाहिँ केटा मौरीकोमा केटा र पुरुष र यसको काम भनेको चाहिँ बेस्ट मेन भनेको चाहिँ यसको काम भने फर्टिलाइज गर्ने हो फिमेल बीसँग र यो चाहिँ अनिखेर फर्टिलाइज भएपछि यो चाहिँ डेड हुन्छ है The major function of a drone bee is to mate with the queen bee. Drones are male bee and their primary role is to fertilize their queen during a mating flight.
They do not gather nectar or pollen and are not involved in hive maintenance. After mating, the drone are typically die. How many of pair of chromosomes are there in the cell of housefly? Housefly has 6 pair of chromosome in its cell. 6 pair भन्नाले 12वटा क्रोमोजोम हो तर हामीले पेयरको कुरा गर्छौँ त्यही भएर 6 पेयर हाफ ओके र आजलाई यति भन्दै म मेरो भिडियो टुङ्गाउन लगाउँछु र हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्ने होला तपाईँहरूको एउटा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले केही जाने होइन तर मलाई चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ र मलाई पनि मेहनत गर्न मन लाग्ने भएर चाहिँ कृपया लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद हजुर